fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Funny ashe for me ma obibia akwaba de batuma GH ayemuni aba musom for Mexico and I'm the trending news see eba som ni endra da na eye 12 November 2020 there Ghana nkasa there we sem hiti ya nkasa chese Ghana timemufuo bia charge adro di arewo chese majority na aye shock nkasa wo news chese be pie mu say ye former president Jerry John Rawling every atase for asase so e bebre na den say wo mo be dia to bebre free say ananse say bebre nso free say social media rough yi bia na ekoso ana say mistake bi na amasa information no aba pm na so etiefo ne ahwefo ye kom na no cross sem kan pa na aba betojo ache say den say dodo na ebeji atuma na say ebeji edi na ni na emu ekowie mu say asemu no kra na asemu serious nti no impenifo bi di omano abetuma na say teacherfo wo man mu the omano aba betuma che say journalist ono so Anas Aremeyaw Anas ono so abe kasa wo ne ho che say wono ne nsem no se na esi kono utimi hu say hiti na kasa arewo sem na won say this year kasa no na say Christmas bubo ba che say ka kwa Christmas ano no na nka do sabre November ya betty Christmas song everywhere so this time of the year I say the bisa sheda nkoso sa na akwakoye election year tinia dani da yete anaye hu anaye nyam feedback na election na che sa kanu pono ye be fa ne sa if say bre abedu na say wa na efa na wesu abebom akata bibia so sesi election no wana na why campaign what news ni na wo mo jai campaign dey atu wo sa na dodo na why omunyoma bebre ejai atu wo money na mi gidi se anasen so Aremeyaw wono so ejane awoye nyela amone abekane sem na say na wo si kane sem o see you can quote them disagree with them glorify or vilify them, but the only thing you cannot do is ignore them because they change things. Say na anase kane sem. And our course to us, so Papa J, thanks for inspiring us with your leadership in good and bad times. Rest in peace, Flight Lieutenant. Say na anasa yina ni mo say eba investigations no dia we ya ma be wan say we yi wo to dia to fe na no na rewo sem aka na hitina ma wetumi abie na no ka ne nsem se na me read ade kire mu na nsem ya ana de betu dwa no timi mu say aka na nkasa na wo kire mu pa wo pa kire say papa wonya ni baby ko ya rewo sem wo Ghana ha no kire say wa boa enkrofo bebre wa inspire whether you like it or not who disagree on so papa no ebi mu free atasefo asase so a che se entosin ebi mu so timu aye ma na so papa we di oman yi mu we free mu Ghana atosin etiefo ne ahwefo bebre na aka mo nsem ex president we free mu ye legend ebi mu say we live good legacy na ni na ne say ebi si wo ye very brave or ye authoritative aye na ye nim that side history abaka se mo kapa say ade no edaye na say daye dia no wa fa ho so na mu ekopa se wo mu se inyoma bi daye and those time na wo oti o man su ana wo di so no o mu se sikasem bi achia na se inyoma bi ankoyi a wo no dia wona no obo na adwen dia kire na ne judgment no wa sign na che se edu na ena musa ene yewe ya kwaso no ye na ye ni muse
offended wo baby and also beja wo comment de to wo na ni ne mu etiefo ne ahwefo na wo hwe papa we put aya na wo de ye ne o de be nya na che se bebre ka se Ghana ho do ene ma papa we etu anamo bi a ebi mu ya ka se yo mo de o ma ye offended up to now na dudu na se ekoba se papa we tu anamo na intentions ni ye good ni nko ade papa we oye hero che se wo ye king oye obi a che se Ghana fo de ye re entumi enfinida we then re to me fino if we say wo no wa boa o man Ghana kasa wa boa o man Ghana wo kwan bi so na dodo na so se time na wo no wo si so ye express si so no na corruption wo ye wan ya be ye corrupted se wo kasa no se wo nim se wo ye corrupted ana wo ti wo no wo di Ghana sika fund aya wo nyoma bi ana wa ye ready for che say discipline na no ama che say papa yi free mu Ghana bebre budget ne so bebre su bebre twa ajajo ne tiefo ne ahwefo wutimi hu se asem we de Ghana I hate it na senior ye investigator anas nsem a wode beto ye no wo hwe se no si kan ne nsem a etiefo na ahwefo eto akoma so wadwenkyere wo ho anything wadwenkyere bi a wo na wagya to your comment section wo de amayen na won subscribe yan so abo mo de na subscribe se ne be ya da ne da ye fidie kase too much ye di edwumedie beto so ye discussion live interview ne be ko so bia won first person don boy ya won so sa e be ka bi no wetumi a kire wadwen na etiefo na ahwefo mo bo mo de a share na mo like the promote channel we de maye munua ba mo so for Mexico na dem di dwumedie be so mo aha na me be ma me kwan na me di mo esi dasene ye be san ehia bie makra mo. Too much GH. Me did go say Japan. E brepi am bese me TV me hwe too much GH. Omo de move a. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo ko so show mo. No any be GD bia. Me da ma say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo. Obetumi afem the great ampo. Mbrembrem. Wonu me nka mo ni hwe Too Much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am on fire. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.